Rongno gabon jawabo knowledge video ro khayo educational ang mutun Debbarma bini video no ba ang berat gaman jago ba tabokla bini video nunglia bo ana support khayo hinka YouTube no mane ani family ni khosol sang manjago. Hello, welcome back to my channel. Ang TV sakano ni favorite vlogger Sobo. To kamang lang nung ani video na nung ka ang Q&A video ro ko ba onek question kamang ma question saka ani family ni live story saka jang tin kai sanai ani favorite vlogger Sobo. Si ani favorite vlogger kabang ma tungo Tripura tani borok ni bo ang video nayo. Bisi India ni vlog ang bisi nayo. To chini Bangladesh ni bo nayo. Chini Injang ni bo nayo. To kabang ma tungo Monu Deori hinai bini se video ang shuru dayo ang bini video no nayo. Ni video no gaman jago pani kayo tap. So bini video no gaman jago regular ahang bo bekai vlog rong nai thangka India ni chini Tripura rong ni chini Tripura rong ni je kokborok sanai vlog rok ton ang omno bo nayo. So ang mutun Debbarma bini video no ba ang berat gaman jago ba tabokla bini video nunglia bulai maybe bo chala lajana to bo chala lagai se bar video bo khailiya but angai bakakao je bo khaite ucit because bini video no gaman jago ang so as a viewers ang jodi nekhono hinkai ang bini video no to naini mochu nai chunje no gaman jang bini video rok to naini mochu chini ojangni Tripura ni na ang mutum Debbarma ni se ang first time ang bini video no nungo Eshter Debbarma hinai bini video no nung kaso bini video bo ang gaman jago mani ang jang ne kachurong se gaman jago because kok milayo to kok borok kisa milayo so interesting manjaplek abi Debbarma ni YouTube channel koride bini bo gaman jago natok rok aro khai ko short drama short film ro khai so bini bo gaman jago aro ta seba tambo chanai tambo challenging video khai bole bakal phailia tabo bongni so bongni bang gaman jao tumi se ukha bini channel ni bong no pale bekha mane naya dukha to tabo bini no pale bekha challenging video khai nai ni mane mai boi suing chanai mai sungoi mui sungoi sakumurok to khanya thai rok sungoi mostly ang tai kalayo hinkai ang India ni se ang bisi blog ro nai to India ni khayang ko jutika and rajat hinai tika tilak bini video ang nayo because bo Himachal Shimla ni pahar khai phuno ko ibang yang boni video ko gaman jakle to aro ang gaman jao kha Dhruv Rathee video rong no gaman jao knowledge video ro khayo educational video khayo so apni bakoi gaman jao bini video rong do yo chini Tripura rong joto je ki blog khai sang kuchurung no sang gaman jao ang joto no sana je borok tabo blog khai video start khai no in future no YouTube channel khulai no video rok khai no nok churok nok struggle khai tungdi video upload khai gai tungdi nok po success mana nong jang in tu je kok saka tai bole omia jang birat porjang kha lakh million views oka ani million ani subscriber tungo ani omte hai jia kho ai jobo but ang ja phariang nongno utsaho ramana nongno motivation ang khaimana je no video rogai tungde no video rogai tungkai nongbo nongni channel wa engdin guro ongoi thanai ani bo channel isok je phaika ama nongni bagai se isok jora phayo padang phakao ang aro channel no big
khaini bagoi aro success gam khai manni bagoi aro gam khaioi aro kisa grow khaini hinkai aro hard work ma khaina nong gam manjago ni passion tongo khainani jebno gam manjak ongno langai khaitai tekhan nongbo ano support khayo hinkai angmo nongbo support khayo hinkai nongni oijani tripura sabung robbo chini jang support khayo hinkai chungbo nongni oijang borokno aro ke support khayo hinkai जों जुदि सापर्ट जरा खायमानो हिंखाय so chini khadayo je confidence ba lo ongoi tha so arake support jodi mango phayo hinkai o connection tongo hinkai so chini bakha aro inspiration ongo aro motivational ongo kuchugo kanani bakha ba jeng hard working khaimano so ang litakba baka kaya je ang kabang siyo bujiyo hinay aniro kabang magyan tongo budi tongo hinay ang takba baka kao je ang mungsasok nungkay ang tabok po ang sikayo tini mungsasok nunggo niyo mungsakiso nunggo hinkay tabok po ang omna lang kayo develop kayo niji ni iro tonani sikay nani jebunno siya hinkay ang omna sikay ni boro bujaga ani mistakes to ani mistake tongkai omna ang accept khayo ani mistake na to accept khai omna solve khayo onoi yaksi yagara ul phaisi khai onoi khai on mistakes na ebe khai kisa khayo understanding khaini nayo bujaga ani bul mongkha bujaga ang ko gamde saka chaya de saka so omna ang attempt khayo mungsa kuchu ka khai buro kabang manana tola siklani nai so avoid this kok takhana de comment roko phayoi buro kabang manono jaya kai hinai sanai jebo khai no ekdom gari speed untoi kosal khai nang khai thande jebo sanai kokjaya sanai bok sagai mising o jagao tongnai but nung jodi focus rogoi ni kam no khai thango higenu onek kuchugo nung khai thanai mulai je o kokjaya sagai si tongnai ba ni kam khai kai ni o kam gam no borong nongnai so no ni hard working bosok nung khai ka on no nongnai ani YouTube family na YouTube na mane ani family ni kosol sang manjago ani tini thumbnail mistakes ongkai ba miani o video ko ba ekta video ko music background lawat bisi oi thaka so nong ana ani jang ongkai mistakes ongkai nong ana sati so nong ni kong na ang lago nongana samana kogam hingkay ang samana bad kokjaya hamya rok sanay rong layang thaire blog se mare pairago aro bonga replay khaini tang dorkar bonglem ni kokjaya saw hingkay tai bolang bonga replay thangai ang bo jaya hingano proof khaiga no bonga raya raise bai direct blog khai paira finish so ani video ni tungsina gaman jakai bonok ana support khaimano so malai nara next vlog roga video roga thanks for watching bye bye